chat posas nuisens de Gascogno et Zentus, tu de rasundos termit supameroi ketsu destringeruns, siates blabienguts. Siates plavienguts memes gascus teleactualitats. Era bosto cadeo d'informacions subjectivos. Voi, que vam parlar d'un abet projecte det num de Aulie Decrepit, aviat pet Collegi Victor Hugo a Tarvo. Aceste projecte miat per a professore del Luengo Bigurdanum Matilda Miselo Gascugno, que bou ha descrubi et panteu pireneng as joents que aprenen era Luengo Gascugno. Aco, che sarà heit cabatet cunte fundatu de la cultura de nuste, que ja dice repupeio de boisson divi, et cunte de miliaris. Matilda Miselo Gascugno, que demorera ararguet penden que joents e descubriran textes de literatura, musico tradicional y moderno, y heran sortidos en montaño, tustemar en tordet cunte. Mes, e cuneset et cunte. Et nuste invitat especial de l'Universitat de New York, que se'n va contar historia. Miles Harris, que ia bus. Que hi havia un auie qui s'aperabo miliaris, qui havia 1000 ans menys un dio, que vau dir que havia tècnicament 999 ans i 364 dios, a menys que estere un anno bisextilo com pot arribar. I era que taglie que podet pensar que el vieiomi era pro decrepit, i que s'havia ja pergut et sens, mes bu, sins conter historio. Miliaris suletta pet bastu i escanse la montagno, que hese tranquillament specie caucos uellos dappet sus hils, qui n'eron pas hero mei fres que pai la vertat. Mes tut canabo hero pla quan se bute a neva. Supic, era montagno toto sancero que vado blanco y lucento de cristos daigo, mes nessi pude pas mei pesce, era el beto freschetto, rabez, miliaris, qui s'abe pergut et cap, mes pas era arrasau, can esser caet tractu, que i cargue ets hils, dens et porto bestia, i que comença a baixar de la montagna pets camis, tursuts, i gelats qui m'assaben de hau vira, como baco qui cat de la peno, mes et biomi ne sabe pas gagnat et permis de mia a bordeu, i que de baresens pou, ni crento a hum de caliau, tan bis de que tien d'armes no podum pas arresa. Ves un cop este arribat tacado, i abu barrat, et hils credat, que es brembe de rasuelios, que se'n tornet a la muntanya enta trobar eras bestios, mes eran neu, cu heso mortau, arres non sap perché, i que es moriduncos asiau, sen nado arrasau, i crei que crac, et cunte que i acabat. Mes nes pot pas acabar taur historio. Que es fenexa tau, que es muri i ne sabem pas perché qui tut. Merci Heron Miles Harris per questo historio de nu pas crede. Adaro che conoscete et cunte che presenterà met beroi ambitius projecte Aulie Decrepit, mei in details, dentro 2 emissions. Aleu!